La palela genu le tatemogolo le ya tshwenya o ile wa bitsa ba genu wa bolela le bona ke ile ka ba bitsa ka bolela le bona wa ba lemoša gore lapa le ne le bothata sa le la thegiwa lapa le ao a sanka la thegiwa senga la thefeo alright a re kwane tatemogolo nna le wena o sokola ka gae o ba boditše ba ka gae lapa ga la thegiwa o dula o nnoši ka mogare ga lapa gona bjale ke nna ke le noši ka gore ngwana wa ka o ile ko toropong bo o dula le ngwana wa gago ka ke mogare nna le ngwana ka mogare okay tatemogolo ka mogare ga lapa ge o robetše o kwa eng ke kwa mešito e tsamaya ke number 1 o kwa mešito ee ya bobedi diphoofolo tšeo di bonang ke eng ka gare ga lapa pholofolo ye nna ke ile ka kopana le yona ke phoofolo e tsamayang ka letlhakore ga ke lebeletse ke kry-ile o kare ke tšhweng o kry-ile o kare ke tšhweng ee a re tsene ditabeng tatemogolo mafene a ria eng ka gare ga lapa la gago mafene a tlala mo tafoleng a ja a tsamaya mo tafoleng le mo dijwaneng jaaka mo e leng gore mo nga iphitlha mo plekeng tse ke sa kgoneng wa bona ee and then o rie eng o leke go lwa le ona go pale o ria eng ke le ka go reka bodumo ke spray le nna le wa tlina ke a tlina gore a tloe mara ka bošuko ke ra le gore a feta mola lefene ka gare ga lapa ke sešupo sa go bontšha gore ka gare ga lapa go na le leswiswi ke sešupo sa go bontšha gore ka gare ga lapa go na le diphoofolo tše di sa nyakegeng tše di beyago ke batho ba go seleka lefene ka gare ga lapa ke sešupo sa go bontšha gore ga go ne kwano go na le tlhakatlhakano a re tswele pele di-spider tše di tlang ka gae o di bona ge go riagala eng ke di bona ha ke lightile le bone bošiu so di tsena mo monyako tse dingwe di tswa gona ka mara a diphatlo jaaka di tsamaya mo dimammiri ke yona mo ke di bonang ene ka mogare ga lapa o ne go kolomake go tloga go e ba sekono ke kolomaka everyday mo e leng gore a go kgonagale gore go ka dula spider ke a kolomaka ke setse ke lemogile gore spider ke re se beya dilo tsa o namela so ke nna ntse ke kolomaka right through ke etsa gore di-spider tse di seka tsa ba gona mo okay a re tsene ditabeng mo tatemogolo wena le mosadi le lwetseng se segolo se sa go ria gore o bue gae o ne o nnoši gobane go ya le ka mogoko go bonang ga go dumelelege gore o ka dula o nnoši o bonala la mathomo wena o le molwetši wena ka bo wena ya bobedi o bonala e le gore ka gare ga lapa le la ga o ne boroko ya boraro o bonala o ne le kgatelelo e kgolo kudu ya monagano ya bone o bonala e le gore lapa le la genu le ya go imela ene taba gore lapa le go imele ke lebaka la gore le ne mathata la re mola le ne mathata la tšea badimola ba fakela ka gare ga bothata nkebe lapa le le berekile pele la ntšha meleko ye e leng gona gone jwa le o godile tatemogolo o mo o leng gona go ya ka seemo sa gago go bonala e le gore o hloka motho wa mme wa ka go thušang o ka se kgone go te kapeela o ka se kgone go te hlatswetša o ka se kgone o godile mo e leng gore o hloka mothuši gausu lapa lela a go tlo re thuša ka selo re tla re go nyalle mosadi mola ba re wena o robetše go palang gore wena le mmago bana le boelane wa le ka mokgwa ke kweleng ke ka mokgwa ba dirileng ka ko gae ka kwa le gore ke tla boya ke se le ke tswile ke a tswa ke tla boya ke sa tshware di-plastiki gore ba go berekile gore ge o e ya magweng o buo o se wa swara selo nnete e gona kgonagalo eo ya gore go ne le bakgalabe ba bantšhi ba ba berekileng morago ga gore ba bereke ba buile gae ba sene selo a se go rata ga bona ke go rata ga dira ge re ya gape le ditemošo tše nka go fa go tšona ke bakgalabe ba bantšhi ba ba berekile go magweng ba ileng ge ba boa magweng ba buile go ba sena le basadi ka lebaka la ditlaišego o bonala mogopolo wa gago o kwele bohloko kudu o bonala o ne le dilo tše dintšhi tše di sa go swarego gabotse tatemogolo ka lebaka la go gola le go tšhaba go no bolela tše dingwe di tlo go tshwenya dilo tše sa mathomo o ka rata gore mosadi o la gago a boe se nka se tlhalosang nka se re ka re nka rata gore mosadi o la boe ka gore gona bjanong
ke se ke bona o kare a ke tsebe bophelo ba hae mo a leng gona go phela jwang ene dikgatelelo tša hae tše di ka mo costelang di-problem ke tše di jwang mara nna gabotse nna se ke be ke se rata gore ke se wiša ke gore bophelo ba ka bo boele mo sekeng ore sometimes ke kry-e motho wa ka nthušang ka dilo tse gore di hafoge di hafoge mo go wena ke tse ntši ke ka mo lekamo e kere ke a lebelela botse le gona bjale ke palela ko tlhalosa dilo tse tshwanetse ke tlele ke le tlhalosetse tsona ka gore dilo tša gona ke tše ntši ke tše ntši too much tše dingwe di ntirile stress ga ke sa kgone le go ba le memory ya right setse ke le motho o leng gore wa tseba o ka nkgopotša selo ke bona ke thoma go gopolega no nna ke a go bona gore tše dingwe tša dilo o a di lebala ka lebaka la gore a ke re le bogolo bo a fihla le mathata ga a fihlela motho ka bontši motho o thoma go lebala gore ketse ke be nka reng jwale nna ye ke e nyakang ke thušo ye re santse re go fe yona tate mogolo wa gola tšhelete ya mphiwa fela ya batsofe ke a gola o kgona go bona gore o dira eng ka yona a ke kgone go bona a o kgone go bona gore o dira eng ka yona ke kry-a ka tšeko ka bošiwa ke na yona ka bošigo e fedile e ka ba le motho e leng gore le ne go e phepa ka lethabo la mmotlana go nwa mola le mola taba ye e ile ya ntirela hara mathata-thata ke ile ka tloela ngwana mo ke o lokiša dilo tse tsa ko toropong le ditšhelete tse di šetseng ko toropong ke ya toropong ga ke boya mo ke kry-ile le gore ngwanola o na le bothata wa lwala o tlhakatlhakane ya bona so ngwanola o tsamaile mo ke a tsamaya ka lebaka la ono ke mmotsa ke reneng ke bo emanyana ke kgone go gola ke o ise ko bathong gore ba kgone go kwa gore bothata bao ke yena a rene o tla di bona ko pele a tsamaya okay ya ngwana ke a e bona mokgekolo mmago robetša kere ka lehu bo le gona ke sego why o se wa boloka mamago ke tsebile ka morago nna gore maga o tlhokofetse ka morago wa dikgwedi tše tharo tše nne ba geno ba tšhabile go go botša gore mmago o robetše ba senke ba mpotsa mare ba tsebantse ke berekela reboneng tate o mmolokile ya tate ke mmolokile be le kwana ka poloko ya tate a re kwane mo tate mogolo nna le wena thušo re tlo go fa yona re tlo go nyakela maele go ba thieletše re ko gore ba thieletše ba ka re botša goreng mara fela se ke se bonang ke bona gore motsola ga o gabotse le wena ga o gabotse o a bajwa o dutse ka gare ga motse o go fa go bothata motho mogolo gantši ga ka hloka motho wa mosadi gauso ga a sa tseba mo a santše a llele gona batho ba babedi ba bagolo tate le koko ba eletšana ba fana maele go mathata ao e lego gore ba gahlana le ona gore ba kgone go tšwa ka gare ga mathata jwale re duma go go thuša tate mogolo le yona tšhelete o e golang o kgone go bona gore o ka dira eng ka yona taba ya mabitla go a tšea re a bee ka mokgwa wa nyakang a se e ka napang ye re fa bothata o ka kry-a gore dilo tša gago gore di bofege so taba yela ya gore lena le bolokile mmago wena o se gona o ka kry-a mmago mo a lego gona moya gage o se gabotse ene dilo tša gago di thoma go hlakahlakana tšhelete ya gago ye o e bereketšeng ka gore bo waga bo ile go e lokiša o ile wa kgona e kry aowa dilo tsa kwa ke fitlha ko toropong kwa diapala ka moka diapala alright wena le kgaetšedi ya gago o ne kgaetšedi ya ke le tloga le kwana gabotse kgaetšedi o re a kwana mara sa le bana ba nola a re sa ne kwane botse le bokgaetšedi go lwele ngwana wa gago le wa kgaetšedi a re sa ne kwane botsenyana le bokgaetšedi aka le dumetše go loša ke bana a kore ena kgaetšedi aka kore o na le gore nako ngwe a theletše bana ba ditlolo tša gae mola e le gore ditlolo tša gae di di a phoso ke ne lla mafello bua le ka ge lena le bana ba motho le ile lla ba gona ka gare ga lapa lela la mokgekolo la gopola le enwa tee le le ka moka goba le no rekile cold drink le enwa le le ka moka le bana ba motho ke neng tšatši leo ke kgale a senke e ka ba ngwaga mang e ka ba bo maybe 15 years back or 20
le ile la dula fase la ipotsiša gore se se riang gore le seke la kopana keng ka gore bona ge ba boloka wena ga o gona ba latile badimo wena ga o gona wa bona gore go na le se sengwe se se go riago gore o seke wa kopana le magagene kore le nna be ke duma go tla mo gae mara ge ke fumana gore nako e leng gore ke reng ke a ikemišetša go tla gae ke fumane gore nako ya gona a ke sa ntsane ke le mo seemong sa gona setse ke tlhakatlhakane ka mokgwa o mongwe okay ba geno ba ile ge ba go bona ba le so a go ne wa ileng a re ngwaneso ke kgopela gore ko go ntšhe ka difatang ke go thuše ao abao lapa le o dulang ka go lona le la abuti mosadi le gona a gona mosadi wa gona o ile ko gabo ko Pietersburg wena mosadi ya gago ga gona wa abuti le yena ga gona o ke monna le yena wa ngwaneni o le banna ba bararo le banna ba babedi basadi ba lena ka moka ba speech o na le mosadi wa gae o na le mosadi ya gae gona jwale mosadi wa lapa le o dulang ka go lona a se o reng o Pietersburg mogala wa gae o tlhokofetse borre wa ka o tlhokofetse monga lapa le o tlhokofetse mosadi a ngala boela morago a sa ngale o godile ba re ba gabo ba shoke bo family ya gabo ya re a tle ko gae ko Pietersburg ba tle kgona go motlhokomela mo le ona o rile a šetse mosadi o mo a šala go ba le di-problem tša gore ka gore o godile o ka re tšhelete ya gae a e tsamaišiwa ga botse ya modele ya pay betše ya ke ngwana ka gae ya be go na le bona bo borwa ka o le mosadi wa gae ke bona ba mo tshwarela yona wa tseba taba ya gore mosadi o ile ga gabo ba re wa go okiwa a ke ikwešiše tatemogolo lebaka la ka e le gore mosadi ge a tlile bogadi ge a thoma a gola o golela bogadi ba gage ene go ra gore ba bogadi ba swanetše go tseba gore ba swanetše go hlokomela ngwetši ya bona lebaka šedi lona ge mosadi o la ga a ka robalela kule tlo ba le bothata lena ya bobediši mosadi o bana ba gage ba kae ba tlhokofetse a go sa ne ngwana le o moteng ba tlhokofetse ka babedi be ba le ba babedi ba tlhokofetse ba le mosadi o go ne se a se tšhabileng mo la gae poleke le dulang go yona ga ke e bone o ka re e lokile a ya loka no metse ya lena e mebedi e leng kgausu le kgausu e ne bothata metse e ne le bothata metse go bona ba le ba bitša mosadi o ba ra gatoge dilao nka tle gae ke sešupo sa go bontšha gore lena mola le dulang ga se la dula ga botse a se ra dula botse jwale thušo ye e leng gore re a e hloka ke gore sa mathomo pare go kopanye le magageno ka gore magageno ba ka se dule ba sa go thuše godimo ga seemo se o leng ka gare ga sona malome ka kapa a ke di fe wena nke re kwe ba thieletše gore bona ba ekwa jwang taba ya tatemogolo ba ka fa tatemogolo thušwa mohuta mamara nna mothieletši go ya le ka mokgwa ke kwang tatemogolo ka gona o a fokola ene le motse ola wa gabola o ne bothata ene le taba go hloka gore batho ba ba kopane jwale ka bana ba motho taba yeo ke bothata ene makoti ge a tlile bogadi makoti gape swanetše gore ba bogadi ba mohlokomele re ka se rate makoti ga a phedile ga botse gomme ga ba bua rara boele ga gabo ke bothata taba eo ga a ka robalela ku le tlo reng lena ke yona taba e re e bolelang ka nakong tše dingwe re re o na le bothata bo tshwentse re ka bo solva mara ke tsona ditaba tše di re palelang o di bolela tsa tsona wena tatemogolo ka gore o sa agela batho le gone jwale gona jwale a ke age a gona mmereko ko diang ka ntle le gore ge ke ile toropong ke gona mo ke kgona go ba le di-peace job ko toropong o sa aga ke bereka mebereko ya di-water proving ya ye ka ba water proving or wa tseba ke bolediša ke eng tatemogolo ke bolediša ke taba ya gore a ke re wena wa aga o agile metse mentšhi megolo ko toropong o ra re ka ga geno tatemogolo o ka palela ke go aga one room le agetše batho dintlo tše kgolo ao ke taba ye e mmakatsang le nna yona ene taba ye ka kapa e gona kudu mo go baagi ba agela batho dintlo tše kgolo mara
o kry-e go le boima go bona gore ba ge ntlo e tee ga ga bo bona ya prof e re ke leboge ebile ke leboge le tate ka fawe ke ne le mme mo mogaleng ga jwale ka se sebaka mme ke gopela gore ke mo amogele ebile ke mo dumediše nke ke mo fe sebaka mma gore na a re a le tamiša ebile re a le amogela lenane gona pitšeng tše kgolo nna ke nna ka kapa gona ka mo pitšeng tše kgolo ka fa le gona re teng ka kapa re gona nke le no tšang sebaka se le dumedišeng motheeletši kua gae o le theeleditšeng pele re ka tsena ditabeng hle ke rata go dumediša batheeletši ke dumediše lena ka mogašong le bontate Moreti thobela le yena molli wa letšatši thobela re a leboga mama re swere nkgekgenene ya taba fa re a e roka ya re palela ke eng se le se tsebago mabapi lelapa le la botate kapa ke eng se le se tsebago ka bophelo ba bona ka kakaretšo mohlho mongwe nkare se ke se tsebang ka lapa leo motho o ke a mo tseba o le a mo tseba ke no re he kuka voice ya hae fela ka no re ke re o le ba reng o aua ke era motho ke mo tsebang jwale nna ha ke na tsebo e tseneletseng thata mara se ke se itseng ka hae ko hore nna ke motho e le reng o ntse sebaka ko toropong a sa tle hae ene ho bolela nnete ena le family ya hae o bolela nnete ha re ke ena le buru wa hae le bokgaitsedi wa hae ba babedi so kutlwane yona ha e teng totally ka molapeng leo go ya ka wena le ka mokgwa o bonago le go tseba o bona o ka re bothata ba lapa le e ka ba eng kore bothata ba lapa lela a kere ke bana ba motho ba bitsana ka no ha e phela bona ka bo bona kgaitsedi ka a kere ge o tseba batho o nagana gore no ge ba phoshanang ka yona ga botse sebakwa ke eng kgwekgwe ya taba ye leng gore ge wena o tloga o lebeletse o bona o ka re go bakiwa eng mo bathong ba se kore a kereng se bakiwang ka mo lapeng lela ke eng ho bakiwa a kereng ho bakiwa motse ola ene le bona kore ke ba loisana bona ka bo bona ha hona kutlwano e pila mo mahareng ha bona bana ba motho ba ba le teng ba go bakiwa motse o mofe ona wa mogalabe ona o ka mo ena a nnang ka mo wena o ka mo a reng ke di-teen house ka mo ke ka mo hahabo ka mo and then go bakiwa di-teen house tšewe ena o ke ena a lwantshang ba gore ka mo ke ka mahae a kere ke galasteng ke galasteng yana he le galasteng mo hae ho kry-a batho ba le mo hae o tshwanetse go fitlha ka mo hae and then o botsise o utlwisise gore mo go diragalang wena o se ko watla ka maseha gore hape ka mo ke ka mo haka hambe ka mo ke ka mo wa bona gore ntwe ke nyakang go ikwešiša batho ba baka stene se sa ga bo bona ba baka stene se sa ga bo bona ke eng ntwe ba ka e bakang ka mo steneng ka gore ba re gone ke mekhukhu fela a gone ntlo a ke tse e kgolo e ba ke mara bona kore go bolela nne ene le yena self ka bo yena a ne nnete ke a mo tseba o tate le a mo tseba ga ne nnete ka bo yena diphošo kapa bophelo bo wena o kwešišang gore tate o wa bophela kapa diphošo tša gage o bona o ka re tate ke eng ntwe a swanetšeng a ilokiše ka yena ka personality ya gage motlho mongwe gore yena he ena a itukise yena ka bo yena pele a be le nnete
and then a kgone gore ena a kgone go kopana le gone yanong o setse ka boruri wa hae o mo iwane and then a nne fatshe le boruri wa hae ba boledisane bja ka banna o go re go ndwa le gabotse wena o bona gore e skare ke sa letsene hanong e skare he motlhomong a buta hae a mmontsha mo ena a ngaletsa le last ne go le mmereko go ha buta hae go bile le lefu hape go ha a buta hae o mongwe o tlhokofetse makoti ya go teng na steng go komising eo ene ba mmoditse tate ke ena a sa kwaneng le batho ba gabo goba le bona ntle le tate ga ba kwane ba ne ba nnoši kore yena ke ena a sa utlwaneng le ba gabo o ya koso mo meberekong ye mentši ya kwa gabo ga teng mara bona ka moka ga bona ba ba bona mo meberekong ya di-family ena ga nka ba teng okay so that's why ke re yena self he ena a ka itukisa ka bo yena a ke gane gore ka mola ena ka ba nna a sena maroko go diragalang mara ena ka bo yena o tshwanetse yena a itukise cause he a tla bjanana a tlile mo pitseng tse kgolo a nyaka thuso ke mo utlweletse wa bolela mara ga kgone go bolela nnete ya taba gore nna ntho e ntshwenyang nna le borua ka re fapane ka 1212 nna le ausa ka re fapane ka 1212 ke dilo tse le reng o tshwanetse a di tlhalose then a kgone go kry-a thuso mara yena ga bolele gore problem ya gae e kgolo ke eng ene le ngwana wa re ngwana o tsamaile ngwana na lona o tlogetse ngwana mo gae mo sebaka-baka ngwana o ba re o tlhokometse dikolobe ena a tsamaile a re ena o ile toropong ena no nna ena always a ile toropong prof sora bjalo mama professor Moremi Shuwe nke a no bola lwena metsotswane mebedi pele re boela go tate ka fa le kae mama re teng tate le kae nna re gona ebile ke go leboga kudu go tsena tate mogolo ke ne ke fisagalla tate mogolo Shuwena mo ke nyako mmotšiša potšišo nngwe pele nka tsena mo go wena mama tate mogolo stene sa geno se rekile ke ma stene ke sa a botsebotse nna ke tseba ile sa mogala se rekile ke ma a re se rekile ke mogala bathomo ke ra stene sa geno se rekile ke ma stene se rekile ke borua ka mosho ke ra stene se wena o se bakang gore ke sa gago ke nyako tseba gore se rekile ke mang a ntšhitšeng tšhelete a se reka stene sona ke sa mogalabe a botsebotse motho a rekileng stene se ke mogalabe ke papago nako ba tloga kua dipolaseng ba tlile mo ga bota bo papa gago ke yena a fihlileng a reka stene se goba se rekile ke abutiago o ka re se rekile ke abutiaga ke na tsebe e botse jwale wa wena o sebaka o sa tsebe gore se rekile ke mang tate mogolo wa bona re go ne bošaedi gona moo ke rela gore a ke re tate mogolo ge abuti ya go rekela stene a re jwale ka phejane ya ka gae ke ya ga lapa la gešo abuti o thuša ngwana gabo ene ke tshwanelo o swanetse go thuša ngwana wa gabo ene abuti yago mo gongwe ga go bontšha dilo o swanetse o di amogele tate mogolo a ke re o tlilo nyaka thušo ene ge o tlilo nyaka thušo go nna ke tlo go eletša jwale ka tate ke ne ke santse ke go botse nnete a ke re stene se a o tsebe gore se rekilwe jwang ene wena o phejane ka gare ga sona ke sa re gore abuti a tla go laole ke bolelela fela gore taba ya pako ya stene a re fetse ka gore abuti o berekile mmereko mogolo o nyakile stene sa geno lene ga geno le kgono ba bangwe batho ga bane ga gabo bona kere tše dingwe di riago gore motse o se ke wa thekgaga ke tsona dilo tša go swana le tše tša pako ya stene a kere alright stene se sa geno le sebegile tate mogolo aowa se re sebega a la sebega mabaka gore le seke la sebega ke afe ke yona a o tlhoka kwano ka mogare lapa a le kwane putišoši ba re be go ne lehumaloba wa le tseba motho a bolelang a re bona le lehumaloba a nna nka ya mafunga otlhe mo e leng gore le nna ke tshwanetse ke ye mo e leng gore ke ka maa family ya ka ye nngwe e be e na le lehu
jwale yena ha nyaka ko lekgong le ena a nyakang ko lona a nka ba mpoditse botse ke la ka mampele lekgule ba re be le ka ga abuti a lena a ke re papa lekgo le leng ka mo abuti a ona le ke sa le tsamayang maybe motho wa ona o nyaka go bolela something se ke sa se kwešiše mara go na lekgo la mokonyana le ke sa le tsamayang lona le la last le le thahileng le ke be ke le ko lona o a tswa funeraleng ka mokibelo ee ke a tswa o ba le gona mama o rahamang motsiso re o rahamang ko lesuna hamang ke la ramogolo ke la rangwane ke la abuti ke la ngwetsi wa abuta hae ngwetsi kona kwa bota kwa ngwetsi ya abuti wa tseo a ke di tsebe ka gore nna gona bano le Saturday sona se ngwana kgaitsedi yaka o ke mo latelelang ngwana wa gae o ile a tlhokofala be re le ditlhobolong tša teng kwale be ke le Driefontein ka Saturday alright ye ra ekwa taba ya gore tate mogolo ba re o sepetse nako e telele gae o se gona ba re resha motho o bolela nnete a re ke sepetse gae nako e telele ke se gona ge nka tlhalosa mabaka a teng gona banong ke mabaka a gore le ena a ke tsebe gore a tlo reng ka gona nna o tloa bonyaneng baka ke tloile ke le motho o leng gore o tloa bonyaneng baka ka history ya teng ke šupea ka menwana ba re o dirang tate mogolo bonyaneng baka nka no bolela gore ke rile re ke fitlha ko toropong ke thoma go raloka dikatara ka thoma go ba lenaba la mo gae le he ke thoma go raloka dikatara ke thoma go reka dikatara ka thoma go phela boima mo bota tate ge o re o be o šupiwa ka menwana ba be ba go šupa ka menwana ba go latofatša ka eng ke be ke latofatšiwa ka dilo tse dintšhi tšeo ka reng dilo tse ke nang le tšona a di ntshwanele o ka re ke di utswitše be ba re o legodu ne batho ba ne ba nyako ntshwantsha o ka re selo se sengwe se ke se rekang se le se sempša se be sa ntshwanele mo e leng gore ke le nna re ke bona ka thoma o wara ka bophelo ba ka gore wa ntho engwe le engwe ke e tshwara e le yaka ye e leng gore ke file ke badimo maybe ke yaka e le bane nna mare ke fumane gore ke tla mo gae mo a bota e ntshwanele ke rela gore be ba re o legodu ba bangwe ba bone ba le ka mokgwa wa bolelang ka gona a sa ntshepe ka gona obvious be ba nagana gore ke a utswa mo ke sa utsweng and then gore o ne o dula kua magweng ke lebaka la gore batho be ba go lebelela ka ditlho le lengwe go o tlile mo gae from e re sa le sekolong o tlweng ga ka mo ya segweng ke tloile mo ke sa phele bophelo bo botse from history ya gona e thomile di sa le ko sekolong ke sa raloka ke le mo gae mo bophelo ba ka sanka bo ba bo iketla gantle ke rile he ke tlo thoma o lemoga ke bona gore bophelo ba ka bo ka mara dilo tse di so tse e leng gore tša ba tša ntšhabiša ka mo gae ka o nna ko makapanstad ko a mmanaka batho ba mo a bota ba tseba history ya ka gore ke ile ka tšhaba mo gae mo ka mabaka a itseng fela ya gore bophelo ba ka ne bo le bophelo bo bo treatiwang o be o tšhaba maloko a setšhaba goba o tšhaba bageno goba o tšhabang kore le nna ke tsamaya mo bathong ke kwa gore no wena o motho o leng gore o ka no bolaiwa o ka no sa mathomo ke bile ka no gobala mo tereneng ke ntse mo tereneng wa no tlhaba batho bane ba ntsha ke tla gona mo gae mo a bota ke yona ntho ya go lemoša ka morago gore le he ke ya gae kwa bota a ke se safe kua ga bota nageng sa le ba go betha ao a seng ke betha ke motho ba ile ba go roga batho ba gona banong go dire pele a senke ba nroga a ke re bona tate mogolo ba go bethile magweng ga bota ba go betha gore re pleke bese ya go swanela ke ya magweng gobane o bethwa magweng aowa a ke re bona tate mogolo ga e re ka se go tšhabe go ya go ile o meleko be e tswa mo gae go latelela ko gore gona no ke no a ke re dilo tse dingwe di ke se ka tlhalosa go di bolela mara ge ke o tlhalosa ke di bolela ke a kgona go bona gore di ka sebe dilo tse di monate mo radiong so that's why nako ngwe le ka lekang kgopotsa ka tse dingwe o fumane gore ke lebetse gona mola o ka tlhalosa selo ga botse
jwale go right tate mogolo why o sa tlosa letša dikatara gape katara ke ntho ngwe monate kudu ye e leng gore le gona jwale nna ka bonna I'm a guitarist yeah ke lead guitar ntho tse di batho ba ko hae bona ba ko hae ba bolela mo founung gona jwale ba di thibelang go di ska tsa ba gona kwa bota kwale ke tse dilo tse ke leng tsona nna I'm a guitarist full guitarist o le ngora ka ruta le motho guitar ha botsebotse o a tsebang dikhotso tsa a ithutileng ka tsona tsa dibuka tsa dikatara tsa music tsa dipiano ke tsere nako e telele ke le ka motlasa dilo tse tshwana le tseo bona no irile ha o bonala gore ke feditse ka dilo tseo wa ba le gore he ke tlo tla mo hae moki seemo sela sa ka sa gore tsebega gore ke motho o so batho ba ba mo hae ba tswalla dilo tseo kaofela ne tshwentse ka ba di diregile mo hae le gona jwale ke bolela le wena ne dikatara tsa ka di hana ka batho fela kwale ka magoa a leng gore a nsenyeditse tsona ke tshwentse ke ba report case ya ona e tswele pele jwane bona ke tshwenya mo hae ke tshwenya ko toropong ka mo ba re ke tsotsi le yena o bona o bolela mo founung gona jwale o ntse a ka re ke tsotsi mo nna ke sokola mo phelong ba ka ke phela ha boima batho ba nsenola ba mpontsha ba ntebeletse ba ntebela ka re ke sekebeko mola mo a bota mola senge ke ira ntho e rong horo batho ba botle mo a bota o ka ba botsisa gore na motho o ratla mo ke a dira nthonyana e rong o ratla mo a kwatela batho ra dirang a senge ke etsa ntho e tshwana le koloi tša gago di ka etate mogolo dikoloi tsa ka di felela mo fase papa ka gore motho go ba le dikatara gape santse a be le koloi bethe music le ona jwale ko o botsa sona dikoloi tsa ka bona a kere ke boletse le o mongwe gore Cressida ya jiwa gona yona ke bolela so e nngwe ya Cressida ya jiwa ko toropong e ke tlileng le yona mo ya Suzuki ya 4x4 dikoloi tse o tlwang ka o botsa ntho e nngwe batho ba mo a bota mola ba bolela ba bang ba re nna bophelo baka ke reka dilo tja can't get that is why batho ba ilwa le nna gape motho go betha katara o apara diaparo le hona jwale tša le hona jwale ntate moremi a ke re wena ne a le gore le nyako bona gore ntho e batho ba ba nthibelang yona ke nnete katara nna ke ithutile yona lebaka le letelele katara yona ke a e tseba katara ke tseba katara o tswa mo thong ya yona o fitlhelela kwa e felelang kwale ke rela gore gape tate mogolo nneo ya katara ke nneo ye ka go phedišang ene e ka go agela go motse le hona jwale ke makatsa ko dikatara tsa ka di hanela why go ba le ntwa ko toropong he swentse ke tšee dilo tsa ka di tle mo hae go ba le ntwa mo hae mo ke kwala gore ke motho wa dintwa kgaitsedi tate le ya mo tseba gore ke motho wa dikatara ka nnete nna tsa dikatara a ke di tsebe gore yena na tshameka dikatara ke no itsile gore ke motho e le goreng nna e ke fitlha mo nena na ntse a ste mo hae a le ko toropong ke batho ba le ba a ke reng ke eng ba phela bophelo bola ba o lebelela batho ba mo mahaeng ko tlase e di bona ba re ke ma top share motho kwa kae o bua motho o tshwanang kana le o bua jwa mara motho mo pela a re batho ba thedise mo radio a bua hantle le a bona mremi ne motho o tshwana le a ska tsong spoiler so mo radio nna a ke kgone gore nka mo spoiler mola ke na le mathata a mantšintšintšintši o tla gore motho o tlo mpolela jwa mo radio mo tlogele tate mogolo a re tswele pele ka se rena re senyakang tate mogolo o senyagaletse ke dikoloi senyagaletse ke tšhelete ne mathata a mantši ka gae dilo ga di loke ga di sepele ga botse a re go thuše ke ye o e tletseng fa walla a go bose gore nkile ka ba le koloi o senayo kudu ebile go koloi tša go feta 4 a se bophelo bo re bo nyakang go tla moki radiong o tlile o nyaka thušo akere so thušo ye rena re tlong go go fa yona re tlo go kwantšha le ba geno ke la mathomo ya bobedi motse wa geno ge e le gore a wa bega o tla begiwa ya bararo ge e le gore motse wa geno go kitima dithokolosi diphoofolo re tla lwa le tšona re dintšhe ka gae badimo ba geno re tla ba bea ga botse ka madulo re a hlapiša le wena
sello sa gago se segolo ke gore o jewa dikatara tša gago le dikoloi ko toropong le dikoloi ko toropong le tulo ka gore tshepisitswe le pleke ko toropong ya e leng gore ke o ya hela ntlo ee ye e leng gore ke o ya hela ke makgowa ao a nkreile mo plekeng e be ke le mo yone ba go ntšhitše ka fao ba ntšhitše ka fao o ile wa leka go nyaka boramolao gore ba go thuše ke ile ka leka o nyaka boramolao gore ba nthuse ka gona nako e telele ntse ke ya ka mo le ka mo ke yona ntho e dileng gore ke felelele ke ditšhelete mo dingakeng mo boramolao o bo o dumile gore re go thuše ka boramolao gore o kgone go tswelela dilo tša gago di kgone go case kry-a ya ka ko toropong ke kgone go tseba gore na ke kry-a ntlo ya ka ko toropong ke kry-a le tšhelete e ke tshepisitsweng ka makgwao ka gore nna ke be ke gatile ploto e kgologolo e leng gore maybe a ke se gore nka e tshwantsha jwa mara e ka ba how many e hectares ka ba bo 100 hectares so gore around 100 hectares or 100 by 200 100 by 200 hectares e be e le ya mampoloto ye bongwe e katile ploto e ne e le ya Chris Barnard o ile a re ga a boa go ntšha ka mo polotong yena o ile a re a boya a setša e rekisitše mo bathong ka botsotsi a boya a re ya hae gante ko hae kwa nkiša bo nlatha ko hae dilo tse ra re tshepisaneng mo bo go na le bo meara go na le councillor re be re tshwere meeting o a leng gore before ke tlo tla mo hae moke bo councillor ba le dilo tša ntshepisitseng tsona a na le bona dilo tseo a thoma ke seno tla mo hae mo a di sa bolelele a botse wena a o motho nke bo o sokola nke bo o swere tšhalete gone bua le re bolela le ona jwale ke ka boloi ba batho fela gore ke se ka ba le se ke leng le sona ke ka tabeng ya baloi gore ke tloe kwa nkebe ke tloe kwa ke bo makapanstate ko bo manaka nkabe ke sa phela so gona no ke lošeditše gore ke re ke tla hae gante ke tla mo direng tša ka tše e leng gore di nkemetse le ka mokgwa se se wa bolelang ka ona ka lebitso la ka so wa kgona o utlwa gore motho is an enemy of that person kore ke no utlwa motho o one fela a bolela gore listen to the enemy he is the enemy ya di kwiša bohloko ka nako ngwe Thereso tate ka se re ke lla so motho a tlo bolela so mo pela lena batho ba leng gore le lena le ya konthuša o tshwana kana le he le gore motho o la se tša thibela lena o le se ka nthuša thušo re tlo go fa yona tate mogolo re a gapeletšega sello sa gago ke se segolo le ge e le gore di tla gannyane mara ka ge ke le motho wa go thuša batho ke kgona go bona gore o na le sello ene o nyaka thušo ke tlhoka thušo too much malome ka kapa re kwa ba thieletše gae gore ba ka re fa mmono wa mohuta mang ka nnete ya ke kwa tata a kgotsa re motho o kwa kae ga botse motho o kwa kae 0648582771 0648582771 re topa motheletše gona fa msrs mo moeng tumela ntate ka kapa thobela le kae re gona ralena rona ke bolela ke le mo modimo le moke ra go amogela ka modimolle nna bothata ba ntate o ke bona ile bo one ntate o rile ga thoma dilo di mo tsamaela ga botse is a professional guitarist and then a dira tšhelete ka mmino wa gage a tsamaya a ya makgoeng a fihla kwa fame ya ba fame and then o rile ga le gona kwa le then bophelo ba tsamaya ga botse so o rile ga ba bona gore gone jwale wa ba jwa o godile a sa kgona go dira tšhelete tšhelete ela ba ijwa fela so a e sa le gona le ko ba dula le mosadi o mo tlogetše o mo kubile gore e tsamaya gape ba ko ba ko makgweng o sa tlhole o sa provider ba go koba so o bile le bati ya ba go mongwe wa batho ba jwang so o rile ga a fitlha mo gae ka gore ke mengwaga mentši a sa tle gae a sa tsebe le gore go diregang mo gae then ya ba bothata mo dikgaitšeding tša gage le ba butaga kore ba mo kwatetše gore ke kgale a tsamaile and then a tsamaileng
o ba a na le ditšhelete a dirang jwale di fedile ga na selo le go ba jwa wa ba jwa o tla mo gae and then ga tlile mo gae jwale namile ke e tlo ba morwalo a rena ene ka mokgwa wa bolelang gore ba ko metseng ya bona so ga fihla o kry-a ka baka la gore o tlogile mo a tumile gore a ka dula ka kua ga gabo ka kua ke lebaka la gore ke Tina Hose ene pride ya gage a e mo dumelele gore a ka tloga a ba na le ditšhelete a tla dula ka gare ga Tina Hose ene gone jwale a sa na le maatla gore a ka aga a sa na le tšhelete a sa na le ene batho ba le ba gabo ba mo kwatetse gore o jile ditšhelete tša gage a nnoši jwale wa boa o nyaka go tlo ba morwalo wa rena ke ka mokgwa nna ke inaganang ka gona ka baka la gore jwale ke bothata bophelo le bona jwalo ge le le tša tate le ba gabo le ba eletša le reng nna ntho nka ba nka ke kgopela go thome ka yena pele a ka tla re mola yena a tlogile mo ke a na le fame a boa a sene selo and then a ska te kokobetša o tshwantse gore a te kokobetše mo baneng ba gabo bo a butage le di-sister tša gage gore awa ka ge le mpona ke nna o ke buile and then ke kgopela gore le seke lanka tlola le nna be ke re ke le ka bophelo jwale bophelo bo ralokile ka nna ke buile ke tlile mo gae a re swarišaneng and then yena ka gore gone jwale ka mokgwa le bolelang ka ona ke motho mogolo a sa tlo kgona le go bereka and then jwale o thoma from zero jwale then yena a no lwela gore tšhelete a berekišane le bona yena ka gore a kgone go swara tšhelete ga e swara e tsamaya a bolele le o mongwe wa bana ba gabo and then ga a thoma e kry-a tšhelete la bonnyane a ka dira something le ge e ka no ba 2 room a ka kgona go aga 2 room a tlogele go dula ka motse a tšhaba ka ga gabo a yo dula ka motseng wa Butaga ka nnete mama le kwagetše awa ke re ka se bothoma ka mo ke modimo a re a leboga tloule tebele le gadimana ntweng 064 8582771 064 8582771 metsotso ko mote fela go itšhola go e re ya lesomete mcrs mo moyeng dumela kaka ya radio le kae re gona ra lena awa re teng mago tsebo bo tateshu ke tate wa dikatara tate wa difatanaga tate o e leng gore ge go ya ka yena ke tate o e leng gore batho ba bantši ga ba moratele dilo tše di botse ka kapa dikoloi le dikatara gore di fele a se boloi o ga se boloi ka kapa pelo ya motswadi o ya pelo ya motswadi tate ge ka ba bohloko mokgekolo a lwale a ba tloge mo lefatsheng a ba bolokiwe o se teng o ra gore o ka lokela ke ma ga ntse a lwala a re mara ngwana ke o kae o ka lokela ke ma ya dilo tse ntši tse boloi ga bo teng moo le gore bana ba mo kwatele ke ka lebaka la gore mma bona o lwetse ba mo okile a ba fala a ba bolokwa yena a se monate tla ba e mara gona mo aowa kaka kore a tlogele go lebelela motho ka iso le leng a re motho wa ntsoe pelo ya motswadi pelo ya motswadi tate e bohloko o robetse ka pelo e bohloko dikolo di tlo fela kore tseo tsona a se ka ba lebelela motho o mongwe tate se kwa lebelela motho o mongwe lebelela gore wena o phetsile o ipone gore wena o ko godimo wa ba lebala le motho wa gago wa go belegeng go bolela e le nnete ka kapa a re bolele nnete le nnete dilo tsa di bolela mo ga gona nnete e bolela o ne a tšhaba o bolela o ka o nna 20 years o lebetse mmago ko gae o e tšaga monate o nna ko dipolotong tse o ineleng ke makgowa ba re nna mo ntlong tsa mabaibai
mma go a sokola ko gae o tlo lokela keng aowa kakapa re bolele nnete ya motheletši o mongwe šo le ena mo mmagotsebe wa bolela gore aowa pride aside back to square monna ga fele maatla a ka notla a re letšetša dikatara ke moka ra ipsina ka mmino wa gage ra mo lahlelela sekete se ka kgona go mo phediša kakapa aowa shebanna nna ke utlwa bohloko ntse bile ke semme wa gae gore ngwane ke batlang tshwara so ke eng se se tlong go loka aowa kakapa re bolele nnete sa bathong a kakapa go lokile robalang ga pila ka re leboga mmagotsebo rahlogo ka tafolkopo 064-858-2771 064-858-2771 yeo e theleditšego ye ke motse community radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM re na le professor Moremi ka fa le kgonle re ya peile magagešo re ya peile msiareso mo moye dumela Mr. kakapa kunjani sikhona mahlangu kunjani professor kunjani sithokoze baba Mahlangu professor no one route kufana lo wena yeah wena we investigate yesintu yeculture yeah thina singakhuluma abantu bona ubaba loyo ne yeah into ezinazikhulumako ayisizo ni akusizo ne and then wena ngiyakuthemba ne ngeke uthome wena ubaba loyo umhelebhe umsuse into ebamvale ngayo le then uzokhona ukubona imphoso zakhe engeze wakhamba uyobere kusukela abazali into amathomo ubaba loyo into ayizile ipride libeka aside that wena bereka naye ungampheleli ihliziyo ama ngimpheleli ihliziyo yeah nathi ngimsolela ini awukhambi uyosebenza usukela abazali bebabulungwe ungekho Mahlangu ucabanga ukuthi abezimu bathini phela abazali bethu ngibo bezimi bethu uyakhamba uyobereka uyabuza obahlola ubanikela imali uyakhamba uyabuya njalo ubakhela indlu ubakela ndlu awuyibambe kanjalo kancane baba Mahlangu papa mama batswadi ba gago o bo kgona go ba fa tšhelete ya la mafello mmago pele a tlo hlokofala bo mo file tšhelete ya be ke mo fa tšhelete e ntšhile gona ya be ke mo fa tšhelete e no ba gore batho ba ba sa kwešišing batho nako nngwe he motho a na le problem ba etsa gore problem ele ya motho ka re o entse ka boma e lebeletse ganthe o tse dingwe tša dilo gona moke le mme wa ka tlo tlhokofala a bolokiwa ke seo a se gore ko o rateng ga ka gore mme wa ka tlhokofala a bolokiwe ke seo empa fela nna ke utlwile ka morago ga lebaka batho ba re ba nyakile ba nyaka bo Rivonia ba nyaka Santoniela ka moka ba sankereye ba romela o mongwe wa motho o leng gore o a tseba mo keleng ke yena wa lekileng o tlo fumana gore ke kry-e molaetso gore mme wa ka o tlhokofetse mo gae mo setse a bolokiwe e se bang gore nna be ke sa nyako tlo boloka mme wa ka gore maybe ke ya di-bride ko toropong a o se jwago o motho a lokiša tše dingwe ko toropong motho a le ko toropong kwa o na le mabaka a mantši too much a motlelang e se bang gore nako ngwe o palela ko tla gae ga o nyake ka boena o ikemišetša gore ga o nyake o tla gae wa tseba batheletši ba ntšha maikutlo a bona a kere prof ene tate o swantše a tsebe gore ge mo radiong batheletši ba bolela maikutlo a bona mabapi le se ba sekwang ba bang ba tlo tsamaišana le yena ba bang ba ka se tsamaišane le yena go ya ka mokgwa ba kwanta ba gage ka gona go ne le ba e leng gore ba tlo no se tsamaišane le yena totally so ga se maikarabelo a gage go te phetolela godimo ga gore batheletši ga ba swanela gore reng batheletši ba swantše ba reng ntwe ke e bonang le ye ke e kwang ebile ke ikwešišang pele motswadi ya tate a tlo tlhokofala tate o be a šetše a ne le nako ntšhi a senke a sa ba bona lebaka lešheleng re ne le batho ba ga borena professor ba ba leng gauteng ba kgona go fetša ngwaga ba sa tle gae mara re a tseba gore ge re ba nyaka re ba hwetša kae a ke tsebe gore ke a kwagala na ge re ba nyaka re a tseba gore re ba hwetša kae go ne motho mongwe o kgona go tla gae ga tee ka ngwaga mara ge go ne le lehu gae o kgona go tla gae a tla boloke a boele morago a ele sa ruri gape
so tate go ra gore o be a sene communication le batho ba ka gae. That is why ba se ba kgona go tseba gore na ba swantse ba mo kry-e kae. O bolla ka botse gore ba monyakile gore ba monyakile kore tsantela ba hlehlile bo Rivonia bo Alexander ba hlehlile ba monyaka. And wa kwa gore ba be ba monyaka Sesotho sa gore ka maoto go ba ka dikoloi mara ke sure gore ka nako e mmaga a tlhokofala di cell phone ke sure gore be di sa logo be shetse di le gona mo e leng gore be ba swantse ba no mo founela ba no mmotsa re go le bothata mo gae nke utle gae mogalabe o tlhokofetse ne mogekolo tata ya nako e a tlhokofala bo di phone be di sengilwe ka ngwaga mang e ka ba 2003 ka 2003 di phone be shetse le gona no be di le ke gona gopola nna ka 2002 be ke tsamaya ka 3310 ya Nokia wa e gopola 3310 nna be ke tsamaya ka Nokia ka 2002 ka December. no the phone It was my first phone. ya le di Siemens o ka re be di shetse di fihlile motswadi wa ka tlhokofala go bolela nnete di phone ne di so be go go bolela nnete di phone be di so be go unless tata a lebetse ngwaga baba Mahlangu amafoni angene nini Professor bona professor abo Ericsson khona ka 2001 yeah and bekuba nefonweni yesigubhu ye-area leso bathoma lapha kibo akusisimens leya uyakhumbula ifonele kathi FM so neriyo ithi guru dose area le yeah kakapa Baba. Professor bona ne bona ngakhamba ngawubereke eJohannesburg ngithi inyanga nephela ku uyize ekhaya uze ekhaya into zemakhethi sibe nazo ngiyazazi mina Professor bona umuntu lo mdala ubereke naye yeah kumele ukuthi ngimncede ubaba bona umkhelefo ubaba lo into ezine mina ngizozilalela yeah ngiyamngizwa ngimahlangu umtshele ngimahlangu Professor umuntu lo ubereke naye abantu abeze ekhaya bayasikhagisa yeah ga go ne taba tše dingwe tate di ka no be di molatlhegela a se tlo a sa di gopola ga botse 0648582771 0648582771 ye re ya pele go le kgone le profo mara e tla butswa ka magone PJ ba reng a e butswe nne ya di phone o gale di le gona di phone wa di tseba mara tate mogolo wena bo betha katara gona ga lo ra o itsebe phone la go phuruloga ya e ria ya be ba re ke phone wena ke se Motorola be ba le gona bo Motorola ne ba le gona no a senke o e ba le yona wena e la go phuruloga e no nako e o tlo tsanang di phone nako e o tlhokofala mme wa ka mola ke a hopola gore di phone di seo ka lebaka la gore o na nyaka ne le security telegram be le kae a le yona ne le ntshetse ba le gore ba se ba dinagane gape eo ke ya gale eo be ba tsamaisha molaetša ka yona mara bona o ka re mo a ba se ba nagane o re ntirela di-telegram gore right motheletše šomo moyeng MCRS le kae naka kapa re gona ra lela le profo ka mo prof tobela le kae re gona re ka butšha go lena motswadi aka ise mogala yo o go theeleditše šo mogala tobela le kae yona le kae ke gopela o gopele tshwarelo mo go setšhaba sa Bota a ke motho wa ko ga Bota ke motho wa Montwane a se di-enemy tsa gago no a ke re di-enemy ba tlo go phutha le bosasa batho bao mogalabe ke go botsa ditaba taba tsa gago di senyegile go makgoweng a di a senyega mo ga Bota ka mo ga kgeno a di gane gore go na le mathata o dirile ko o tswa mogalabe wa dirwa mo ko ga Bota wena and ntho e nngwe e o tshwanetse e tlogele ke go loisa batho le batho beno ke a go gopela seo re nne ga o itse gore ge batho beno nako olo ko makgweng ba dirang ka mo lapeng leo
gore go dirang go nya go thušiwa o tswe mo go tsona then sa ga go no re prof lo ka moka ke senyegile ke kgopela thušo tswa mo boloing a wa lo ya ke batho ba pota e ka go na le mathata ka mo lapeng le a ke nya go lo ile ke mara ga wa lo ya ke batho ba mo o tswa le go tse go tswang go teng mokhalane yo tsa go di senyegile kwa go makgweng re go fa ditaba le ngwa botse ke a lekwa prof Thobela mogalazi go go kwa ga botse mogala ba gešo wa bona ka mahlo le wena ke a bona ke dumellana le wena bona tate o be thoma gwen diterene di mo go batša magweng go bontšha gore ga botse dikgobadi tše dintšhi o di kry-ile ku mo ga bota mo ga se bana pa kry-a dikgobadi e no ba go no re dilo tša gage di no ba di se ga botse mara o tloka thušo tate mogolo dilo tša gage tše ntšhi di hweletše ku magweng ene gore se ka ba le boikokobetso se ka ba le dio tse ntšhi mo go yena o hloka thušo ga ka kwetša thušo ya prof o tlo boelana le batho babo o tlo ba le boikokobetso dilo tse ntšhi kore o tlo ba le tsona tsa senang tsona wa mo kwa mogalabi o nyaka thušo o re ke nyaka thušo yena ge ka be wa itlantla mola le mara o nyaka thušo ene thušo ya tshwanetse a e kry sa mathomo ke gore a kopane le batho babo o swanetše a kopane le batho babo bona tate mosadi ya gage o mo tlogetše magweng dikoloi di a hwelela dikatara di šetše magweng tšhelete ya gage e šetše magweng polasa yela ba santše e kry-e e šetše magweng kore dilo tše ka moka di bereketšeng kua ga a boa ga e le selo ene ge o le motho o šeile dilo tša mohuto ka moka magweng a kgona ga le ro se ka ba le stress gatelela monagano e sanetše go ba gona nnete prof mara se tshwanetse a se dire prof ke go kopana le batho babo a bona ge ga ka kopana le batho babo le wena o tlo kry-a ntho nngwe le nngwe ya lapa lela le ya mokgalabio mara ge yena sentse a nyako gore nne batho babo a ba go ba latofatsa ka gore nne a ba loka ke ba ba solosolo o tlo ba bothata o bolela nnete a ba tshwarele le bona ba tlo mo tshwarela ba re ngwana bo rena o re tlogetse nako e telele le yena a ba tshwarele ba boe ba kopane ba tswele pele ka bophelo re leboga wa rra tate o kwele monatsebe o wa ikwela tsebe ya kgauswi e te tšeela ditaba 0648582771 0648582771 ge na ge ke senka taba ye prof ke no kwiša gore batho ba go swana le ka mogotate a phetšeng ka gona ba ile ba gona mo meloko le metswalleng ya go fapana mo e leng gore motho o ile a no sepelano ya magweng ga a fihla magweng a phela bophelo ba gage and then ya sebe motho a go tla gae ge o ka checka tate o boletše ka mengwaga ya bo 20 years 21 a sa tle gae wa motse ba re ngwana wa 20 years o re ko mokakang kore o badile grade a re a ba phasa matric a ba ya tertiary for 2 years or for 3 years so ga normally ga go be bonolo prof nna ntwe ke naganang gore e tshwenya tate o ne kgatelelo ya monagano tate o ne kgatelelo ya monagano ene go ne le ntongwe e mpotša gore motswadi ya gage o robetše a mmelaela gore na o ko kae wa e bona ka gore batswadi prof motswadi ino ba motswadi man kore motswadi ga a sa bone ngwana gage pelo gage ga ewe ge bana ba ile makgweng bana ba ka di-next door le ba bangwe ba meloko ge ba etla motswadi o tiputša gore na o a ka o kae wa tla ka tabeng e ebile go bolela ka motswadi ke thoma go gopola ngwana mafelelo ge mmaga robetše
ba mo fapantšha mojako go bolokiwa ga motswadi ya gago wena o se gona go na le se sengwe tate mogolo se le go bošaedi gona fao ge re apeša ngwana mathomolo wa mafelelo ga apara ga a fapana le mmage ga a hlapišiwa wa ikwa tate mogolo ke a ikwa ka setšo sa segagabo rena ge motswadi a hlokofetše ngwana mathomolo wa mafelelo go na le se ba se riago ge mmage a etswa a ya ntlong ya gage ya mafelelo so wena ga wa rielwa dilo tšeo ka mokana ga tšona ke mo o bonang dilo tša gago di senyega o swanetše lebitla la mama go wa tseba mo le leng gona ba ile ba go bontšha lona ba berekile o ile wa hlapa leswiswi la gore o robaletše ke motswadi o ile wa ilela mmago a re ko ba thieletše gore ba rena emsereso mo moyeng dumela 064-858-2771 064-858-2771 nkore ke kwe kgatišwa lentšoši ka fao ka kapa dumela ke magamba from Motafrokop go na le tabe nngwe mono a e bolela mo le saiša le morago gore ba mo tlhakišitse kgale dio tse di mosa le ntho e ke lora se ka boloka mmawe ke ga ngadile gore ba morile ba re gore ga o ngwana ka moo go a ka mokgwa a bolelang ka ga ona re ke godile ga bohloko bile wa ntrita gampe ke sa tsebe gore go etsagalang ke ya re o tšhaba go e ntsha eo o tshwanetse gore a e ntshe gore sekgotlho se phiatlege a tla kgone go phela ga pila gobane o seketse mo a ngadile teso ena ka se ka ba a bona mmage le ga hlokofala na a ngadisitse ke o bolaile mmage ka pele bohloko teso a kgonne go boela mo gae tate ge le tloga mo le ya go dula ga manskrala ga mmane a lena go ba le tloga gae le ya makgoeng bophelo ba lena le batho ba ka gae la ke batswadi bana ba mmago bo be bo le jwang a bo sene bothata o be go sene bothata a ke re tate mo o le ka go bontšha go ntlha e nngwe ke a e gopola gore o ile ga wa gola gabotse ge o re ga wa gola gabotse o godile jwang kore nako e ke thoma go gola ke thoma go tlhalefa and then ke thoma go raloka bolo ke thoma go ba le motho a nang le tlhalogano ke kry-ile le gore ka re ke gola sort of ha botlhoko sola jwang so kore ke fumane ke gola ke le motho o leng gore o nna ntse a na le diwari tša ka mogala jwang papa be ba go betha ka gae be ba go tima dijo be ba sa go rekele diaparo be ba go robadiša ka ntle be go diagalang seng kore since wa diragala taba gore ntse re gola re le family so bro wa rena tshwana kana le he motho a etsa dilo tsa o fumana gore tse ding tša lena ba family a di kgone go di tlhaloganya botse emsereso mo moyeng dumela 064-858-2771 064-858-2771 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgašo ya mogala emsereso mo moyeng dumela abuka kapa yebo ukile ngikhona kunjani umasophela umakho uyangcwatshwa ngekho ekhaya ya ukhamba 20 years ya kunenye inkulumo ukuthi emuva ungakhohlwa mophila kamnandi ya ubaba lo bekakhohliwe tate o be a lebetše bekakhohliwe ngobukakapha lethi ubhala ukhuluma iqiniso bebamphethe kamnandi la bekakhona babezima babathatha indrezi azenza ukuthi ahlale kamnandi basatha bazivusele emuva bese kubaba lokhumbula kuphi laba leke khonapha belo uba ikolo khona-ke lo yena kanti isipride ubaba loyo abayikolo abezini bakhe bazomvulela indlela yena bekahleli kamnandi bekahleli khona 20 years ukhohla abazali bakho 20 years
umzali wakho bekaye phasi emgodini ungekho wena ya esikhulukhulu ngumasophela abathi lo muye nguye lo mele avushe umzi ekhaya akekho abazali bangcwasha akekho yena babukakapha ubabala akalungisa ihliziyo yakhe bese awukhuluma nebekhaba ahlale phasi abawe ixolo yena nguye mele abayixolo yena kala nje ufika uyafika uye ePitori ukhamba zakhe inyanga akababuza ukuthi ekhaya pha njekanithe ekhaya nibereke ngani nangani yena bemele afika abuza sesi mangacheka kuna 20 years ngubani obereke lapha lekhaya akhona ukwazi akabuzi ukuthi ngubani obereke ekhaya uyakhamba veve uyenyangena ekhaya yedwa babukapha ngiyathokoza mina baba ngithokozile prof tate o a bolela go mo wa mo kwa gore o kgwathegile tate o kwele bohloko ka bophelo bo e le go gore tate o bophetše ebile tate o wa bophela batheeletši ba swanetše go kwa bohloko malome ka kapa lebaka e le le story sa papa se bohloko nnete ga se thuli wa tseba go kgatišo ye o fetšago go e raloka ke kwele ntlha ye nngwe ya gore mo gongwe go bile le pako ya gore o mongwe ga se ngwana wa ka gae be ke sa rate re fihla go yona kudu mara be ke rata go botšiša le ya dumela papa gore le ngwana wa ka mo gae ka nna ke ngwana wa ka mo gae ga botse dithulano tša lena tše e leng gore ba theeletše ga ba kgone go ka di kwešiša wa tseba dintho tse di nyaka ke ditlhalose straight a ke re mo mo re a fetisa ka mantswe a re kgone go ka kopantsha ditaba ga botse rena ka mamkonyana sa le go nyadiwa ngwetši family ya rona ya phatlalela le bana ba re hotseng re na le bo borwa rena re kgona go phela le borwa rena a botse borwa rena re se sa kgona le go ka batamelana le yena le go ka tšea le yena dikgale ni today gore ka re rerišana le yena today he re tla keno radio monna o sokotse too much ka gore nka be re tlile le yena ka tshwanelo ka dilo tse di diregileng ka kwa gae ka kwa o ba le gona nna be ke seo o bothata ke ngwetši wa bona gore mola o direga taba ya go tshwana kana le batho ba nna kore ke tlhompha gore nako ngwe o fumane gore ke mo le lena ke bolela mantswe a mang a leng gore motho a mongwe a tšhilafetse mara ha botsebotse lapa la koko hae ka kwa le no senyega gona mola ntse re ya ko pele mo ba le ditaba tsa o kry-a le gore go tla batho ba kgomo ka mogae ka gore le gona re ya ko pele ba sa re botsa ka batho ba kgomo gore ke bona ba sentše lapa la bolena ka le ntho e a se gore motlhamong ke ntho e leng gore jwang mara be tse ke bona gore e ka le ka mokgwa wa di-question di ya gona mola gore ke fetole gore gape nna gape ka mogae go senyegilwe e tla mosolo so ge a butiago a nyala mosadi wo o be o le gona mo gae ke be ke le gona ke before o ya makgweng go ba bošetse o buile ke before ke ya makgweng o bile mokgonyana wa ya ko wa go nyala nna se ke belentše le kwana le mosadi wo go ba be le sa kwane le mogadi le abuti no o ile wa tlhaela ntho ya o sa kwane mabapa le nna le yena le mosadi le boruri wa ka so ge o ya makgweng bentše le sa kwane go ba be le shapa nga ka o ya kwa makgweng kwale ke ile mo ae mo re sa kwane a botse ile taba o ka re nna o ka re ba re nna ke tšea gore a ke rate ngwetši e nyadiwang ka mogae ya ke ra le gore nna ke lasbone ka mogae ke nna ka mogae ke nna le bona mara wa tswa lentswe le o ka reng gore na o ka re motho nna a ke ratšhane le taba tsae ga botse wena bothata ba gago e beileng ka yena nna bothata baka bothata baka le a bona o sa le wane o fitlha mo e leng gore nako nngwe o tlwaelane le abuti wa gago nako e abuti wa gago ke ra le gore nako nngwe a le sa kgone go boledisana a botse le go fana mabaka a botse le ke ra le gore le na le bothata le nna ebile ka ba le bothata gona moo a gone molato mepa ke kgopela go tapa motheletše mcrs o bomo e dumela mcrs thobela le kae re gona ra le professor thobela
le kae na re gona le kae motswadi yaka awa ke a letama aowa ya ga borena shi yona ke pitša le kgono re apeile e thata e le go gore ke ya mogodu thwi Chemene Mokhalabe Chemen le sa mo fella pelo man assemblies le sa mo fella pelo Chemen Mokhalabe la ka tsoga forogo ano ya le bitleng la mma tshwarelo fela mma sa mothomo Chemene o pole o tluile ka montlung e leng ya mma e le ya Thina oso aya ka ntlong ya burua ga go tšhabang ka montlung ya mma wona mma every day o tšhabo watch Michito a ikwange ka montlong ka mo jarateng mma shu ka mo jarateng mona mos ba tlolata le boragolo khukhu bo ragolo ga ge bo kokwa ga ge ba re ke di place ba batlisha ka mo jarateng yena lo tja ikodi sharakaneng o fitla ka mo lapeng o kra ka mo lapeng ba re ba lokisha yena wa sharakolo re ka mo ke gae jwang o sa tsebe le gore mma o robaitse ka lebaka le lefeng le gore mma o tswile jwang ga o tsebe gore o tlhapetse mma zanka o no tlhapela mma zanka wa no o reetša for mma o tsamaile bana re tla utlwana jwang wena o le last born ya ka mo o fetša o nyako o tlhang makgoeng o tlo boa o nyako o laola ka mo re ka se kwane re ka se dumele le rena o re kry-a ka mo lapeng re ka se dumele chairman ka mare ke be ngwana motlogolo a sesamang wena o le last born o re ka mo ke gaka ke gagedu mara wa le tseba lesenkele le eme more go tlile jwang le eme mo lesenkele o gopole ne ba le 9 mo family ka moka ba tsamaya makoti le ena wa tsena ga tsena o tsena le bana šiba ba ilane ba feta mogonyana burua gage le ena wa feta yena ke ena wa boa setšanya go tšea ka mo burua ga matla a ile kae guitarist ke le guitarist tšhelete di guitarist tšhelete di cresida di tura thata makgowa ba tšea ditšhelete tše e leng tša bona se aga ke lo tša makgowa ne ba mmerekiša matla gage fela matla gage ne tshwanetse ena a ireng a iše gae mma ke berekile so 20 years a kgona le ntho chairman e lebele o sa mo felela pelo bona nouso o ka re o le ka moara Johannesburg ba re ngwana wa lwala so o bete o ye venda ka maro tsamaya ka JMPD ke emergency mmereko mongwe le mongwe ba tsebo re emergency family emergency mama la ka tshwara ke tlhoba re mama o ele di stepseng ke tšea ambulance ke tsamaye yone ke reilang ye chairman Mokhalabe o tšere nako ntši ka makgoeng ba mo ja diatla ba re ke motšhuluko wa gage le re keng mpofutšo wa phatla wa fella fase ka diatleng tša makgowa mo loreng ntho e sontši e phumole ke motswadi a no man ngwana ko berekile o tlile le phatlho mara ba o file a ba e reka o tsebe le gore ke bokae phatlho o tlileng le yona eo ke a gago o e bereketse makgoeng o e rekile na ke bokae o e tsentšha gama o reng wena ga o tsena ka mo go eme mokhukhu since wena o šia mokhukhu o sa boa o kry-a mokhukhu mara wa aga o betha waterproofing a ke tsorwang kutlwa chairman Mokhalabo sa mo felela pelo chairman le ka bošiwa ka tsoa fru a no tšea molora chairman ka metsi a ya lebitleng la mma o ne le mahlatsi o sa le tsebe nke be le rena ba bang a re mmontšhe le mmontšha o ka se tsamaye 20 years ka moka o sa bone mma a o kgona le chairman sa mo felela pelo o pole mose ngwetsi e tla ka mo lapeng le gape a e seng gore ge re nyadiša sesi a re morate aowa a re mokobe ka mare le tlitše dikgomo tše 100 a ra mokoba ke ra morate mara ga fitlha ga bolena sa kry boroko a fela bua a re man bororo papa ke ne le bothata ka mo lapeng bana ba ka ba tsamaya
le mokgonyana shulo tsamaile ke dire jwa ene a re mogala o re a sa bona ba motse ba misa ka kwa Petersburg ba re no boa ga ngwana ka na re tlo go hlokomela gobane ba bona re no man ka moaleng a gona bophelo bana shila ba dula ba tsamaya ba dula ba tsamaya o kra bo di gaitedi tsa brul tsa motho wa gagwe a shila ba tsamaya yena a teng o tsamaile 20 years batho ba tsena ba dula ba tsamaya go na le matlhatsi ba mmontshitse le lebile a ke tsorang kutlwa chairman inko sha botlhoko cause ke nthoela ya oreng ke December o nyako ya hae go family mara family e feng re sa utlwane o palla ko ya hae ka jeng because of itso ra o ya go ntlong o ne le mmamara mma o ne le bana ba le ba oreng ai a shuwe o buile a shule o buile o palla le go reng mane mmaman khan mara bothata ke wa nna ke tsoma ke tswella ba bonga ba sa nna ka mo kitchen wa nna ke tswella ba bonga shiwa bona ba tsama ke ntwe le reng e mo tshabisitse gai o filo ngare yena o nna ka mara gatello wa ya sa butshiro wa ke gatelle it's not ore ke December aba marekele diaparo a kredijo o robala go dimantlo o buile lata a tlhapa ba mo phanisha o khale ne ba re phanisha ore o buile lata bo betha bo tshelle ka o tonya wa tlhapa same time ya ro o tswa di bolong kono tlhalefa o sa tso bona eng wa tlhapa chairman ke ka ore motswadi ngwana o mo ruta e sa lo monyana mara o palla go bolela le motswadi o sa lo monyana wa gola moso ka se sa bolele halla mo o phumula ke mandikeledi o se gona le kwa ge wa rra re tloga re leboga maele a lena kudu re tloga re a leboga prof ke kgopela gore o no tšea sebaka se nke o no e re phapa mongaka ge o fetša o ba fe di-phone number mohlomongwe le tšeo di ka no bege go di diragala ka weekend ka kwa tlou tša baroka sa mathomo a ke lemoše tate gore re tlo mo thuša re tlo go thuša tate a ke rate go bona o elwa le mogadi wago a ke kgahle ke gore o tlo lwe le mogatša wa buti ke nyaka go bele kwano ka gae kore a se ntwa ebile o sa kwane ha gore nako e nngwe batho ba sa kwane ka moya mara e se bang ka ntwa potšišo tate mogolo mekhukhu e yagile ke mang ka gae mekhukhu e sorry mekhukhu e yagile ha nka tlhalosa taba ya teng a botsebotse mekhukhu ela material o ne o le mola a botsebotse o santsane o utswitswe o santsane o tšerwe material o ne o le mola o mong o leng gore ne ko o rekile o tšerwe ao o le mola ko o leng gore ko o ne o lasantšhiwa fela ke material o ka nna ke tlile ka traka tše pedi ko gae tše di tletseng ditraka tše di na le mavili ko morago i2 di tletse ka diphadi le no ga ona next masenke ba le gona mo ya masenke ba le gona di-tiles eng di-samente mafestere dilo tseo ka moka tsona ke rile ko o lebelela mo ke di beileng ka kry-a lo ra ona next ge le ditoropa ka mogae ka mo go be go dula mang ka mogae ge le di fološa le di bea mo le di beileng bo nna batlolo ba ka mo a kgaetsedi aka ke di folositse ka mo a kgaetsedi aka o iseng ga geno ke next door and then why o sa di fološe ka mogageno o di fološa ka ga kgaetsedi bo sena motho a nnang ka mo teng nako eo o ka mogageno wa di fološa ka ga kgaetsedi and then ge o boa ba re di ko kae a ba no re di latlheile batswadi ba gae ba se ba tlhokofetse ka nako eo ba se ba tlhokofetse ke tate mogolo mekhukhu e leng ka gae e yagile ke mang o one o yagile ke nna o one o yagile ke buru wa ka ena o re bolelana o mo one o wagile ge o boa gae o boa toropong o boela ruri ya ba gona wa ga mokhukhu o mo one gore a re o kerile gone le mokhukhu o mo teng wo o wagileng ke abuti yago wo o sa kwaneng le mosadi ya gage
a se ra kwana mara ino ba re go sebedisana re berekisana ke ra gona go se berekišane gona moo a so sa kwana tate mogolo tate mogolo a ko go fepolela kua ga geno go ne mathata le wena o ne bothata wa boholo papa ya re tla go thuša tate mogolo re tla go nyakela ditaelo re bone gore re ka go thuša ka mokgwa mohuta mang lo tša gago di kgone go loka di be gabotse a nka thaba papa ka ge ore mekhukhu e yagile ka go kgomagantšhwa ke bothata lapa la go ago ka dilo tša go kgomagantšha le dilo tša go topelela mola le mola a nke le loka mara re tla bona gore re dia jwang se nka go botša go sona se se tate mogolo ke maekarabelo a rena go go hlakantšha le bageno go leka go lokiša bothata bo motheeletše kgole le kgausi mo o leng gona ke leboga nako re file go yona ka kua dikgokaganyong tša leago ka Facebook re a leboga ka labohlano ke tla be ke bina ka kua ba re ke ka ema lefo kua ga bodiphetana ka Setlhakwane tla be le phekolo ya meropa ga Molešiwa re thuša family ya ga Molešiwa tše ntšhi re tlo le botša tšona ka labone ge re tla mo gore ditshepedišo di tlo sepela ka mokgwa mohuta mang ke lebogile kudu batheeletše a re feleng re thušana kudu ka lenanego le ke leboga batheeletše ba Motse Community Radio Station difounu tša rena šidi go re hloka ke 072 133 6761 072 133 6761 ke kgopela batheeletši ba ba hlokang go bolela le nna ba mphounele go thoma ka 6 ya late ke 079 170 9862 or ba ka founela 060 959 0303 060 959 0303 or le ka founela 079 170 9862 batheeletši ka labone ke duma go aga lapa la mosadi le monna bao ba tlogelanego e fela ba dumago go kgopelana ditshwarelo semmušo ka moka ba šiago gore go ka thoma mang lenanego le ke la go aga ke duma go aga lapa ba gešo ke duma bana bao ba dumago go bona batswadi ba bona ba boelana ba e ba le bophelo bo bokaone nke ba re letšetše ba bolele le rena ba ka letšetša malome ka kapa go bantate malefo re kgone go hlola kago godimo ga lenanego le ke duma go aga lapa ka labone ke ikemišeditše go aga lapa go tetse ba gore o mme o dutše ka gare ga lapa o ne bothata le mogalabe o lekile go bitša bageno o lekile go bitša ba bo mogalabe le lekile go ema la nyaka ba mošate la palelwa la nyaka la ya semolaong go apala ke nyaka lena ke nyaka go bolela le lena ke nyaka go le thuša ke leage ke lebogile kudu malome ka kapa e re ke tše sebaka se ke go leboge Professor Moremi ke leboge batheeletše go le gausi mo ba a re theeleditšego ba le gona le babogedi ka bola lehlakaleng la Dr. Moremi la Facebook Dr. Moremi YouTube re a leboga magagesho Prof thuša tate se a swanetšego ke kwele a bolela gore mathata ebile ge mogadibo a etla and then ke kwele a thatša polelo ye nngwe ya gore o ile wa bona wena le a butago le tlwaetše go phela ka moka le bolela wa tseba re tate o ile a fila o ka re mogadibo wa ge o mo tšeetše space mola go abuti yagwe ka gore go ra gore abuti yagwe nako ntši o be a kgona go e spenda le mosadi ya gage jwale and then tate a se tlo a sane le space tate ba go file maele mo ba ile go sa safrogo o ye lebitleng la mama
kore taba e ke kgopela re o e dire ba ile o ye lebitleng la mama o ka no swara metse fela ka sego o ka no swara molora o tlhakantšhitšweng le metse ba re ga o fitlha lebitleng la tate la mene la mama o mo kgopele tshwarelo ya gore o tšere nako e telele o se gona gae ebile a ba boloka o se gona a go robalele ge e ka ba o a belaela le mo a robetšeng gona. And then tate ke gabotse kudu gore ge o le mošala lapeng o tsebe gore o mohlokomedi wa lapa la tatago ebile o umbrella ya lapa la tatago ka mantswe a mangwe ra gore ge o sa kwane le bana beno mola o dula ka moga bo bona e ba phoso e kgolo-kudu taba yeo ka baka la gore o ne batlogolo ba e leng gore go sa sa bakane gore ge ba tsamaya ba nyaka tša bophelo ba botša re tsamayng le o phasang ga bommago lena tsamayng leng go phasa ga botatemogolo a lena bana ba tlo o tla jwang ka lapeng la tatemogolo a bona go tla go phasa mo go dulang rangwane ya bona mo go dulang malome a bona o e leng gore ga a berekišane ga botse le batswadi ba bona go se kwane tate ga se ntwe botse bana ba motho e le kore go se kwane ga bana ba motho ga se ntwe botse ene ke nyaka go bontšha ntongwe ke tlhoke e bontšha gantši gore tate ka gae ge re ba le mathata ge re swantse re dule fase re lokišeng mathata a lapa go tsoga moya wa dintwa go o tsoga o re dira gore re focuse mo ntweng go feta go lokiša mathata a ka gae and then ge meleko e tla e re dira gore re focuse mo godimo ga yona re tlogele go nyaka thušo and ge re tlogela go nyaka thušo re focusa mo dintweng le mo melekong mathata e ba mantši a oketšega a gone molato professor o tlo go thuša e molaleng gore le bolokwana wa apešwa jwale ka ngwana wa tlhokofaletseng ke batswadi wa mafello a wa hlapišwa sefifi sa batswadi dilo ka moka ga tsona tše di direlwang ngwana wa mafello ge batswadi ba tlhokofetse gore re ga wa di direlwa tate o sepela godimo ga leswiswi o phela godimo ga leswiswi ga go ne ntwa gago ye e tlo tsogang e sepetse gabotse professor Moremi o tlo go thuša o tlo go ntšha sefifi seo le mo go sona o tlo netefatša gore wena le bageno le ya kopana la kgona go kgopelana ditshwarelo mo wena o ba senyeditše gona ba kgopela tshwarelo le mo le bona ba go senyeditšeng gona ba go kgopela tshwarelo tate modimo le badimo ba ga bolena ba le thušeng dilo tša ga bolena di le lokeleng ga se taba e botse go bona tate wa go lekana le wena dilo tša gage di sa mosepelele ga botse ga se taba e botse motswadi empa ke na le tshepo ya gore professor Moremi tše dingwe tša tše di nyakang badimo o tla di lokiša thobela